Ka Ophis Jong ke Dorbar Shnong Nartiang West Janti Hills District apo ke jingalam urang ba Shnong umum Palangki bat usketri usati swear ringkat ke rekod ke executive committee ne ke sengir kala pelong ya ke jingalang ba Shongknor Jong ka Delimitation committee Jong ka KHASI u Dr. Iakynduh himi lingdo bat u CM ke KHASI ba Tombo Shiwat. Hakane ke jingalang la IT ke dorkas cho Dr. Lingdo halor kirai Jong ka Dorbar bandang yai pene ya ka Shnong Nartiang hapo kene ke constituency hadin ke jingelang bar Shongknor ke kenhun kala lech ya ka office UCM na ke benta ban IT hu ya ka dorkas bat ru ban batai benya halo kene ke benta agate ke dorkas la pen pa halo ka jingkit clear Jong baro ki kenhun kentup ya ki nong Shongknor ki bahap apo kan Nartiang ladang constituency ila ke yang percaya ke jingkit ri konstitusi Jong Nartiang heavy la hajuk ke porle kam keling yang ngau he Shnong penpau ke jing snau si ukro hado ka te kate kam tam ke jing to upia arliang ye ka Shnong yang i ada kam te na keling yang i porok ke dolar Shnong darai ke man miu man da hado kan ni sa